Hi, mi pitel sen na bon sa Kevin sun pha tu ni khwa hi ke ma YouTube channel a ding a he blog atha khat isip di o hintin chi chu tu ni ko he ni thak lang la office ka chi di hin tu hin wang chi nai pu in ja chu tu chung e video sip di pe no he ni dang ha to an ke bang lo khat isip di hin chi chu ipi hi ding an gin chat bom te le ti ki sai de ha ni dang ha to an ke bol pe ke to lo be khat e bol di hin tin nop jong na sa mai theo ke khat in nop mo jong na sa mai theo hin ai wanga chi hi ka gela very entertaining hidinga ka gin chat khat a hi in hi chi chun ke hin twa hi i bol di pen chi pi ham ti kan sai do de ta ne he tu ni khwa ka YouTube channel la ka hin bol ding hi thil dang a hi po in mi ka khadin phone a jong avel velin in dong tawin a hi lo le Facebook a hi han ai lo le WhatsApp ma hi jong le tam ta nin dong tawin ni hi so so si tu chun ke lo na hi tu ni khwa bol ding a ka dai sa khat chu ipi ham ti le hi chi tu ni episode na tu sorry tu ni episode na ko na hi i bol di chi pi ham ti le ke ma hin kho thi sin chung chang hi han lang a hi lo le film album ka bol na chung chang hi han lang nitin ka kiman cha na thu hi han lang a hi lo wale ISTV cookie program ka bol do na chung chang hi han lang ha sat na gan thai na no na ka to na han lang ipi hi jong le nang ma in do dinga aphai na ti hi comment na hi kichi che ma question tanan ji diu chi chu WhatsApp ma WhatsApp ka ti sorry kichi tu tung video anu ya comment na hi nin pi di wa hi kichi tu chung i sei ma bangwa thu do nom nei hon ke ma personal life hi han lang film lang a hi han lang album lang a hi han lang a hi lawale channel chung changa hi jong le ipi hon na do nom non nin do thayo ai wanga cha hi question jo se abona kan don but jo lo di hin aji chi vlog a hi in phone had just editing ki bola ta chu ki upload hi ji chun sau ta kan bol thai lo di hi ji chun sau ta question tam ta don but na kan pi thai lo di hi ji chun top 10 best top 10 question sombo se tam ta la skin ka vet ding question chi hi a hoyeti don but ding ha ki lom ho chu question som kan han do di chu akit episode ting lehin akit aka bol ting len chi na thu do ho zo si kin notebook aka ki zit do ding abana answer hi kin ka kama he ta kan sei thwa kan bol di hin tin hi chi chun mi pi te ho zo sen hi chi hi ke man interesting thei he abi ho dinga thanop na he tia ka gela ka bol ki wo bangin na hon na de lo jong ka he pu in hi jong na de ya jong le anu ya comment a hin dei sa na thu jong na pi theu na de lo wa jong da bol da thei hi ti hi abela kan sei ke him hi chu to ke lo na chu question ahung ki dong zo si hi best top 10 question kan han do di hin ni cha chu maron mareng po min thu e dong in ti mana unreasonable hello i saying azong he thai be se lo unnecessary question ho zo si he kan skip ding chilai la hi comment tam ta ngo question tam ta la hi top 10 kan han di hin e chi ja chu top 10 answer mo ding a chu ipitabang question ne arise no mom what kind of question do you want arise from me so that I'll give you the exact answer kadon question up pen a hoi pen ta kal han do som la chu kin abon che ke lung thing sana kan sei ding i ma cha jong im che bum lo a thu do ho zo se hi don bun na ka hin pi di hin tin chi ji chun ipi question pen hi ki dong han lang hi le ke hin question tam ta la hi best top 10 answer sunga hin jaw thein te ta nagin cha zo se nin do dio nin do dio hin ti chu te ke lo na chu hi chi ta bang thu do don but no hi public comment ke ve in tin a hoya a phae a ban chi pi te ne tiule episode aka ka le hin
in bol zom ji ji diu hin tin hi ji chun ke chung chang thua hi ipi question ne ke dong le hin pha pen hin te tin hin ipi ni gelam na gel pen chun na ni khat di hin tin amasa a ini upload ho chengu ini upload chang ho zo se upload ini bol ho zo se video an ve a comment hoi ta hi lo le feedback suggestion an pe ho zo se chunga jong ke pa thu ka se jin ho zo se za la hi kin jong boi le jong le ni tin hin kwa ka ke man chan ho hi update kan bol jing jing di hin hi ji chun imacha lung hi mon na jong nei lawa ido nom pe nu chu ido diu hin tin hi cha ku na chukin best top 10 question hi han do na kan nei ding hi so zo si chu answer abon aban nei cha kan pi de ti hi isei do no mu hin tin sang khol kel lo na ha sei be se phat wa tu nya hi sang khol kan khel hin chi kanung la do kit di ta na ji chu chi hi nitin ka kiman cha na sang khol hi po in program ho lo le khol ka chi do ting la ka a ji sang khol hi in ya chu tu ni la ka sot thing la khat ve ka na a sa hi phat a chu to hi ka sot thing le ka sot thing chai chai le abona hi almera ka khumti tan ji chun tu ni ko hi mundang awang ipiti ka poi hai sunga hi akala go ju ji in akale mi tham kha khat sa ji in weather hi anop he jing in hi su te ke lona chu mi pi ten nang hon gelvin lang pi ki dong le phan tem ipi pen hin question tam ta lai hi ke hin al han do thei question la azaw dem ti hi hung ki ngai to hai selvin lang to na ta banga ai lo le mi piti ki sai de ham mai thei de pau ki sel karim na ba ki ti le to no na ba question hin dong jong mai the lo mai the ni sa bang cho no kha on kin cho an sa jong kan pi di lo di hin tin ka sai ma banga chu top 10 kan han la de ngai hi top 10 question som la de ya hi tam ta lai hi som bo kan han do di hin chi ja chu a pha pen a hoi pen an sat i dei bang ta hi in imu the ne de wa hi a question do jong hi ching thei tan dong utin very reasonable khan to machal na ding lang question to hin ki related dong utin itiam khana na question hin do chu thu do nei hin do chu ka don but na hi akiting le in posting le na lungo al hei lawa jong le anu ya hi comment na hi na lung thei lo na point a hi lo le ka sei khil ka sei wa ho zo sinin sei pi ke diu hin ting etji chun khongai sot talawin hi chi question raw ni ipa diu tam alu la som khat khongai diu ham okay question hi hoi lai mun akiti pu in I kin jong system hi ti ding hin question nen do ting question hi for example YouTube ma iminu hi azat za mel hoi nu kiti hota bang ai lo le mel hoi nu kiti tabang ai lo le Evelyn kiti po adu da min tam tao min YouTube minu chu ai ti chun tan te ai wanga to ka sei nom pen khat chu question I do chai ting le hin anu ya hi imindi ta daina ai lo le James ti hom lo ding aji chu I ho ku ki cha te hi James om pon daina om pon ai lo le Romeo om po in ke min ngam pau hi banga chu nang tu thing nei them ne hi mai the ai lo le ning hoi chong jong ne hi mai the jam thong jong ne hi mai the thang lal jong ne hi mai the hin nga cha chu ku ki chanu cha pa hi na zal wa hi email thing se nu le inok ba le contact number ipi ba la khunung chan ya ikiza ma na wa jong pang the ne ding contact number wang chu compulsory hi po in aji chu public comment na hin phone number ji hi mi aka khat in no ka sapon kin jong ni comment la hin number ka hom thang po in ATM khana aman pe jong le ase poi ta gelo ma jong le ipi theu hin aji chu kin ho number chu kala hello le thulo piti ki sei dham thu madon pokan se anang ka disturb na ding jong ong point ama bo se chu abana ke he ko mute alo le ke to nan WhatsApp me na ipi on le ke text na ding na tiu le ni chu nang mo thu tan nin pi wa jong la kho lo nin pi lo wa jong la kho lo a hi wanga chu alas na pe na ka sei num chum a question nal he jong le amin chu David ham Samuel ham alo la daina ham ke tile chu question jong chu kala lo di ku ki chanu cha patheng ta aji chu kin jong ei pawa don bu na ka pi di chu imin adi chat ku ki chanu cha pa min di chat
จุดทิ้งเลaddress อดีตจุดทิ้งเนี่ยนับปีนุ่มบาลฟอนนัมบาลตอนนั้นปีดิวินทีมนั่นแหละเหตุสักนักเห็นเนี่ยไอ้ที่อาพัชมีไอ้ที่ว่าเลยอีบอลดิวอาบันบานาอีบอลจอมจิงดิวเฮียจนคงไอ้สดตะลวินตัวนี้นี่ว่าดิ่งเอ็มเปาเนี่ยหกิบทุดนั่นในนุ่มหัวเจ้าเซนอากุยฉันปุมินดุนักกิจิตอินบอลุตินอาบันติงแหละให้ใส่มาบังอินอีมินลิงเซตอีพุงมินจุดทิ้งเลยอีแอดเดรสให้จิตหิงโลหัวจูโดนบุตรน้องกิบไปเหลาดีฮิจิจนโดนบุตรนั่นลิงเซตนะปีดินนั่นเดียฮิเลนามินในแอดเดรสจุดทิ้งเลยนับพุงมินจังมาจุคอมเพรสซีฮิเดให้จิตจนมีปีเตะหัวคงไอ้สดตะลวินตัวนี้นี่ควาดิ่งอินฮิจิจูอีบอลปันดิตาจิวินนับบอนจาวินconclusion นะดิ่งอินนับบอนจาวินฮิจิฮิก็ขุดจุงงาฮิ top 10 best top 10 question and answer top 10ทุดหอยเป็นสอมกันแลนดิ้งโดนบุตรนะอบอนจะเกียกันปีดินเอเวฮิจิจุนนับบอนจาวินบายบาย